Kuringana na ataramu a ugima wa mwiri, o mwe witu agirirwo ni gukoma mathaa manana oro muthenya niguo akorwo na ugima mwega wa kimeciria, kuona ni gukorwo ahurukite uria kwagirire. So system ya kuamka ikiwa na shida, inakuwa sasa system ya kulala inafanya kazi, mtu anasikia usingizi, lakini system ya kumwamsha haifanyi kazi vizuri. No na kuhana uguo ni kuri andu meciria mao matakoragwo no hoti wa kubanga mathaa ma gukoma kana gukira kumana na thina uria woikaine ta narcolepsy. Thaici university ginya thaici da kire ginya 4th year no gakora he units itekire riu ona ngiamba gutigana nayo hata siku graduate. Wachira akiuga kiambiriria-ini we ndoe ni thina ari naguo, no andu aria maikaranagia monaga tari gwitua retua agakoma. Arimu makarehe thina, mwarimu agathie ka report wa mbere ni ngomire, wa keri ni ngomire, wa gatatu ni ngomire. Wachira ndari wika kuona IV Rutono mwiritu uria ni murutwo kirathi-ini gia form 2 onake ari na thina ta uyu uria wambiriirie ari kirathi-ini kia 7. Ngirutwo hau thutha ngitwarwo mbere no ndakomaga. Riu arimu makimenya ni serious uguo ri ngirwo nyambiririe guthambagia uthio uguo mithenya ingi ngirwo ndengere uguo icoka kirathi no gukoma. Kuringana na mutaramu wa mathina ma meciria Dagitari Ndege Kinoti, thina uyu wa meciria kuremwo ni gubanga mathaa ma gukoma ucungagiririo ni itumi itiganite. Genes zake ziko hali hiyo kwamba anaweza pata ugonjwa huo. So genetic predisposition. Jambo la pili ni immune system. Saa ingine inageuka inaanza kuharibu sehemu za mwili zenyewe. Jambo hili direct ambayo inasababisha ni kukosa hormones fulani ambazo zinaitwa, moja ile muhimu sana ni moja ambayo inaitwa orexin. Ikiwa chini inafanya mtu awe anasikia usingizi sana. Uduria Dagitari arauga mundu uri na thina uyu ndagirirwo ni gukorwo agika maundu mamwe ari wika. Uduria Benson Kamau arekira mukondi akiuga rimwe ni agaga hinya nginya wa kurugama. Nilipatwa na hii shida ya kulala nikiwa primary class 3 class. Sasa najua hiyo ugonjwa inamaliza na moyo hauna nguvu. Dagitari Ndege akiuga dalili imwe cia thina uyu ni: jambo la kwanza inakuwa ni usingizi wakati haufai. Jambo la pili ni kukosa nguvu kwa ghafla. Jambo la tatu ni vitu ambazo zinaitwa kwa kimombo hallucinations. So ni kama ndoto ambazo zinakuja wakati mtu hajalala vizuri. Jambo ambalo tunaweza ita sleep paralysis. Mtu anakuwa sasa hana nguvu wakati anashindwa kusongesha mwili wake kabisa. Thina uyu ni utheremaga makiria mundu angiaga kutaukwo. Cataplexy ni sasa wakati uko na hiyo ugonjwa wa narcolepsy pamoja na kuanguka. So hao nao wanaweza umia, sengine mtu anaweza fikiri ana faint, ama mtu anaweza fikiri ana kifafa. Kuhana uguo thina uyu ni urigitagwo no nduhonagwo. Kusema utaponya mtu mara moja sio rahisi, lakini unamsaidia. Unampea dawa za kumfanya kuwa alert. So dawa zile zinatumika sana ni dawa ambazo zinaitwa stimulants za kufanya mtu akuwe awake. Kumana na thina uyu, atatu aya ni manyitanite na magathondeka gikundi kia African Narcolepsy Foundation kiria mahuthagira kwaririria maundu megi thina uyu o udumwe na gutigirira ni mekira na hinya gatagati kao. Tugeragia gwika awareness. We have a registered NGO. Twandikagira cukuru marwa no tutingikwandikira we kuga no nginya uthie testation uthie kwa dagitari na approve wina thina ucio. Hindi iria wona mundu agumirwo ni thina uyu ni wega gutacukia ikinya na kwenda kumenya hihi gitumi giake gukomaga niki mathaa ma muthenya-ini mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.